बाखाइना याउखा माजो बाखा सूर्य निवट के भूमिका छटवाना चुयाटौडो गो भूमिका ठड्डो सको डेया उत्तर दिशा पाके छौ डाँडा भट्टिचोस अति रमन व प्रसिद्धिको वज्रयोगिनी देवीय मन्दिर अवस्थित ज्याचन ठोसको डेया पुलाङको पौराणिक नाख शङ्खरापुर हाक्न अनियम नापाम जुजो शङ्कर देव खरका पौराणिक बाख अति रोचक ढङ्ग चुयाटौडो ठोसको यामा वज्रयोगिनी अर्थात् उग्रतारा देवीय मन्दिर नाप अतिक रहस्यमय वस्तु तन अतीतकालीको इतिहास जुनाचोङको ठाउँ टक्न विद्यमान याटिने चैत्य अर्थात् चिबा छक्ल चोकचा चुया उल्ट जुयाचङ्गो अठिया छम जुजेको छ छ अनेक नाड गुफट तीर्थस्थल व बौर विहार न डुडाई सको डेया उत्पत्ति ठोया प्रसिद्ध वज्र योगिनीको कथा नप टोसना चङ्गो ठो विषय इतिहासकार पनि प्रशस्त परिश्रम याना स्व तासा ठनेको रहस्यमय ऐतिहासिक खलुया होइतने ठो बाखन प्रसिद्ध देवीको जीवनी सम्बन्ध जुयान अति रोचक पहल कनाटौ जुयाजन याउखा माझो टैगो वज्र जोगिनीको लोकप्रिय नाख नाप नाप मनु टैकेन ठजेको सार्नी एवं शक्ति सम्पन्न जुयाचना इपि देव देवी पिले सिखन खनबला याफो आपा टापक वनि वा ऐतिहासिक समय 300 वर्षति नापजक लिफ सोसा या मल्ल जुजु पिन्छ तलेजु भवानी नाप खलबला याना व डुटाइगुला जुया टौ याडो अठे देवपिन मनु एक रूप कया बा साक्षात रूपमा दर्शन बियान पुरुषार्थ बान पि मनुष्यत नाप खलाना क्यंग प्रमाण यकोन्डो ठो बाखा जुल ऐतिहासिक काल सुयान अझ नापएको टाइममा आ बाखा प्रारम्भ छि छनो ग्रीष्म ऋतु बेला सापे माइफसे चुना मन्दिर दुन बिजना चम याउखा माजेन गनुनी जिया छको पिनुना चाला वे इच्छा जुया होला उकि डेगल पिनि बिजना सरासर मनि चुर डाँडा पाके चुए ठा बिजत ठा वम छटा ठ्यामले ठक्क कोसिया चमले लाके याउखा माजे खपटी चंग ना कुण्डल तैको टिस कुट्नु हुन ठुको कुण्डल कुटुङको ठाइ त याउखा माज मनि कुण्डल तीर्थका नाट्या बिजत तुरन्ते टिस कुटुङ ठासे लोन उत्पत्ति जुया होला वो डाँडा मेमेको प्राकृतिक जल कुण्ड त न डुटाइको टापुडो अनलिपा याउखा माझ क्वा बिजना डठुमला रहेको ठासे सरासर ड्वा बिजत एकान्त रमणीय ठ्याज्या अनटोचक विश्राम यारका याउखा माझो छम टो मागो वंगल सिमै कोस याउको फेटना बिजत वे वंगल सिमै ह छ कया मन्त्र याना वंगल सिमैको हाल्ली कटो राज उत्पन्न औषधि युक्त याना ठुना ठकला ठुके डेगले दुन्चुनीमा देवपाला गुर्जो बाचा सिडिय सन्तान जोगदेव वज्राचार्य ठगो ध्यान बल बिचाना सोबले याउखा माझ आटक्न लिया बिमजानी गुटेको सिकल तर उगे बक्ट्या याउखा माझ न अन टक्क ठंक बिजत छपे गनगन बिजना चुनाको टका गुर्जु दिय के निन ख जितस्क माइपिसुना हुकुन पाखे डाँडा छक ठावने बोले जिउ ना कुण्डल छ कुटुन ओ ठासे लोव्या होला ओकि जिउ ठाट मनि कुण्डल नाट्या बिया अले अन क्वाया डठमला ड्वाना पटिच विश्राम ना ठन ल्यावया देवी आगे जुया बिजत छ पिनुलिप अन डठुमला ड्वाउना स्व छम लक्षण युक्तम बालक खनि वो बालक त लालन पालन ना टर्क जीव ठोया शंखरापुर देशे राजेना बियो वो बालक ना शंकर देव तयाब्यो देवी आगे जुसे पिनुलिप सोमले डठुमला दुने मचै खोसो जोगदेव गुर्जुन ताल खोसो वठा पाके गुना सोमले छटा वंगल सिमको स अत्यन्त बालामा लक्षण युक्तम मच छम ठ्याक ठ्याक सना चंग खना गुजु तस्क हर्ष जुल मेगो अद्भुत खठो जुल मच खोलके सिमया हल कष्टि छप्टी दुरु छप्टी याना हाया वया मचे मुटी लावै जुयाछन गुर्जे ठय सन्तान मरम जिया निम्ति सापे लेलेटया मचित बुया यंका ठौ छेटया बालक पालन पोषण याना लिप देवी ठा यंका बिल देवी है शंकर देव राजाका नामकरण याना संक्षिप्त राज्याभिषेक बिया बिजत क्रमश बालक 75 क जुसेले शंखरापुर देशे राजधानी चलाखु रहेको ठासे राजनिवास देखा बिल तयाटो दुगे छन नीति पूजा याना चोमले देवी है शंखरापुर सर डेक्ट मा माग योजना ठम कना बिजा उठाई अनले सको डेय प्रतिनिधि स्वरूप महाजन भलादमी जुजु व बहाबै पिखल मिलेजिया याउखा माझको वार्षिक जात्रा न्याक्यु गोसा गोल याउखा माझ त वर्ष छक छकना पिंगो टले पालम्पा ड्योटेगु स्थिति ठौटक्न दहेदनी नापा पलादमी चुनिगुरगा ठुना टले तै अननि जुजेको ट्वा चलखु टले तै अनले महाजनी ट्वा सुन्तला टागो ठासे तै अनले बहाबैको पारका बही दुठा तैगु ज्याचन थो वार्षिक जात्रा चैत्र पूर्णिमा खनु प्रारम्भ याना सप्तमीटिक मनायना छुन अले ड्यो ठा बिजकी तै तयाटोक डोठो जात्रा कलिगढ वर्ष 1818 निसे प्रारम्भ याना यंगो तै ठो सम्बत अनुसार 3000 वर्ष डटन मयाउजुल
ठौकने कली सम्बत 5081 जुयाचन सको वज्र जोगिने त खर्ग जोगिन ट्याट्ल वो खर्ग श्री गुहेश्वरी यहाँ पुराण याउटाए ठोटा अति सुसज्जित शान्तमय बने जुनलाना हाक्न अनेक जलकुण्ड व गुफाट्न डुग्ले नापा नापा ऋषि मुनि पिनिगो ढ्याना गारे हेर्न जुइफो खण्डो अझ माया मन्जु श्री चिन पाखे ल्यावन्ट मणिचुर यागो लोन लिना वामले श्री वज्र जोगिनीको पूजा दर्शन याना बिजना अनि जीवन बेटिटिया टटाई वंशावली कथा अनुसार ठोसको डे निर्माण याबले जम्मा गुङ्गो बिहार डेका आउँदो तर ठाउँ ठुपी भावैट गन्डो इमिगो भगना बसेस नपा खनिमन्ट तर छौ बिहारेको अवशेष अन डनिटका श्री लोक वज्र वज्राचार्य जो चोया बिजाउडो हाक्न मेगो गुङ्गो बिहारी नाना उल्लेखना बिजाउ छौ महत्वपूर्ण ख खोचाल